tom ljudskom društvu se dešavaju promjene od individue, od pojedinca koji mora da ima prirodno ugrađen instinkt za slobodom, potrebu za slobodom, vapaj za slobodom. Ako je ta potreba za slobodom uništena u Crnoj Gori, onda Crnoj Gori nema spasa. Bila ona, mislim Crnoj Gori, kome god hoćete, bila ona u Saveznoj Republici Jugoslaviji, postala nezavisna, nadzavisna, ovo ono, to, nezavisnost sama po sebi neće značiti ništa ako se toj nezavisnosti ne da unutrašnji sadržaj. A taj unutrašnji sadržaj trebali bi da budu demokratski procesi i reforme. A da tendiramo kao konačnom cilju da od Crne Gore napravimo vrt za vlastito uživanje i da napravimo duhovni vrt u kojem bi međusobno razmjenjivali naše postojeće, recimo, ljepote i tako dalje. U životu znači treba znati uživati. Shvatate, neko život protraći na ovaj način, nekoga protraći na onaj način i tako dalje. Ali znači želim da vam kažem da je osvajanje slobode kao takve, to je mukotrpan i to je svakodnevni proces. Taj proces počiva na leđima svakog građanina. Velika je zabluda i to je najnegativnije nešto što je komunizam uradio. Od mnogo svih stvari koje su naopako urađene i tako dalje. Ne dolazi sloboda sa neba. I neće niko biti zainteresovan da vam donese slobodu. Ako vi niste zainteresovani za nju, sloboda vam ne može ni doći. Vi morate vlastitim akcijama da je dozovete. I morate osjetiti zadovoljstvo što ste u određenim trenucima slobodan čovjek. Što to znači slobodan čovjek u Sjedinjenim Američkim Državama? Što to znači slobodan čovjek u Francuskoj? Što to znači slobodan čovjek u Velikoj Britaniji? Vrlo ću vam jednostavno odgovoriti. To znači da taj čovjek u svakom trenutku osjeća povjerenje u svaku državnu instituciju.